Hi guys, welcome back ke channel jonga tim tas ni ngan aku ayu thui phi ke problem jonga nah ke problem jonga dei ke ni ke jan this one ngasem problem pelat ha ke ni ke jan pet ngaladap su ya ke ni ku ke sopti pet zagaun dia ngasem problem kumnu kadat okay imat dei ke long mengahi bangam ya habat ke ni ke jan berok shirin yang kemet kaladat dia ngan kentat nak ya ni ke sopti dia tu wei pada ke jan ke bangan so pet ya ke ni pat ngadan ke ni kuwi ya ke ni pat lek kumdu ngan su dah kuwi pat ke design mentah pada ngan su ya ke ni pat kani ngeladap dengan bu nak serut namar kani ngatrai ngan hap change biang ya ke design ya ke tu keban ladap su mentah ya kani pada ngakwa ban su biang kenang ngan pet kumnu ngan le ngan perkat kumnu ban le ban laj na kata-kata so nga plan ban su ya ke skirt kani dia ya ke skirt dia mentah ke fashion kiat gitu ki layer dress layer skirt dia ya kani ru ngakwa ban su layer skirt dia ngaladap kap menen actually dia kani ke skirt mentah pada ngan betai ba actually ngaklapen i pi kumnu bangakap namar kam dan jing hi ban kap kolong suk hapet kashu ong no shu kap rectangle ban the shu add no yaki shu add no yaki piece ma kumba ngala ban ong ba haga first layer okay haga first layer na sangkai hang ni first layer dai kadai tang art piece and then the second layer kan long light piece and the third layer kan long 4 piece okay taba dan jing ban kap kadai tang ba pin kap kum ni rectangle okay gani kejan satin ngasu ya gani kumtu so simple kum ka ban yada yang petang kum tu longan phong kum ka sop tipo nang ni and then nang kaya kani ka skirt ngan sa phong na jerong kum tu and ya ka sleeve ru nang ni ngan sa ai ka ba kamdan design kendian nang ba kani kan long kum ka top bat kani kan long ka skirt okay kani bengasu ya la dia first time mang ha bat pi ngan peni ngan su ya la dia katai ku bai ngaladat su bat kani and sesu Hey guys, ngalada join ya kani kan ya kini ki Italy light piece ke sang ni art piece hang ni light piece dai ini di second layer 1 hang tu ngajoin ma and 2 hang turu ngajoin back dapat kani 3 Okay guys, ngilapoi siya kapenta banso gathering ya kanika skirt. Di nungkong ea ngin penhe ya uksay nang ta nang bangin yo ban su penhe ban suk kenang ba unsuk ban tan penran. Okay. Tu ngaladap banso gadas banso penran. Tinang tu pada ngan shim uni uksay. Ran nang nina wrong side tan nang nina wrong side dan gampang kendiat pada dan kam tan shibun kini kijing penran dan pikwa ban at gadas shibun te ki pieces pi aban at shibun mendai tangka way ke piece in fact pi la ban at
add 2-3 pieces ru mlele dah ka second layer namar ba ka shong ha ka monjong phi ba phi kwa cut no gathering kan long cut no phi kwa ban penran ha ka tu ka sabti ne ha ka tu kuskan okay ye ngang ni kwa tang kediat tu kedau ngai tang kediat phi dah kwa banai shibun ai shibun Baik. Baik. Kini di tangga front. Tangan su saya ke back. Tip guys. Kadno kajing struggle jengah kani kajan. Ngasuk ngaladap kawi ke skirt mentah. Tangba ni ngaladat berasiran yang. PM pinongam. Oh, haba kadat tu kajan beli pilih su, beli pi kuah ban pencipta melodi. Actually banglatep tiet ya kan ni kajan tengah kuah ya at least ban pong tang sinar sin and ngan sepet. Tangba ngan tarai tang sinar sin ngan pong ya kan ni marba ya kutu gue ngalap ban pong tang sin maybe yo ngam pong ru ngam tipre ya kata marba ngam la syam da dat so gani pedang 100% sure ngalak banpong nomor boleh ba gani ngasu hafta gadur ke bangan la banpong means like ngan sepeni pi ngan betai mentan betai lupa mentar rumlong dengan sepeni pi de up sashi minit minit lain minit so minit san minit try ngaladap bansu ya gani keskat ya Sasan minit ngadang bampur bansu ya kini keskat and ladap bansu ini mentang ngadang su you ham menit ngai pm susu bitang itu kipandel so side and then so ayu waist and then ham ladap so ham rukam di kepa kadai tang kum tu bet kum ti kepa semua syukliap so bet sar deban pun bet tang yulan that's it uni pat ngasu design kemudian banchna ya usuntiu na sleeve so kini ngan add ya kini ngan add ke sleeve ini nak pu suntiu jengah okay utu ulapu unang pu stu ngani ngaladap su bet ngelata ceu tu sentiu banga istri mene lata jagani ke sleeve pi hey guys bet kani ke sakti ngeladap su mentangan pong no bat kani ke skirt ru ngeladap su ni syang shit tiara temua cuk ngaruk ngan lik post dur kum aktris mentah thank you Dapi fotografer jengah kebentas ni thank you hey guys begini ke skirt ngaladap su and ini kalau kum do internet ada itu ke flare ni jing yar jang ni ke skirt jing internet kalau comfortable haban pong and minta pada page bangalazat su dekat ke sepi certain cedrong jing pong ya kan na ayu na jrong dia ngam sung thu su ke jing dat and minta pada ngala comfortable ni kan ni ke jangan coba pula and pet ya kani ke dress pet kani ke ayu banajrong ngasu kena dai tu sleeve ibang ai da kini ki petals so petals ya ke sleeve pet kena dai munu buat benang bansu kumni sa comment nga comment section kenang bangaru ngan pen ia pi kumnu ngasu ya kan yakin nah okay dia ngatry fi internet ya kini ke dress jengah complete dress dai
Okay guys, ngan penkut na ya kini ke video hang ni nang ta pada ngin saya kendu pada hakan next video ti yang bermentah. Bye, take care, God bless you and love you all.